ole ama sain thlir tu te kalo lom le vek chuwa tu tuma chuan hei tun laia ti pui ber ni mek social media platform sang lar mai khame chung chang kha kan han soi chho ve le dona enge thil om thei tiang chi te kan bi chiang chho dona nei ama sain hei kan muangin kan Mizo Nula ten an zui mayangem only fan star chu kan nei nual to a tina ronda a chola hnuai hianin Assam kami Assamese pakhat arkita phukon kan ti khanin American porn industry khalu chilrup mai ne hei hi alar het viang mai a thenin nasa takin an social meka chuti rualin a thenin enge a tha hle mai a inti mu chi takani te pon tia chonin fake news ani anti kara khan hei ti hianin fake ani lo zia khanon posa alu chil thu te mo adult star kendralas kan ti ne na anin mu thu te po kha aron soi chiang mai ne chu a thenin fake ani anti kha fake ani lo zia kha ama nge po hianin Instagram story vela po khanaron mangna sa maya chu ania tuna hianin India ram pum puya hian soi hat mo atling view ti la kan soi sualina rin lawani ama arkita phukon hi milar pa ngai tak chu ani sa renga amaro chu American porn industry puitling film huang mo khatinga alu chil donani ti ama ina aron release nuwa khan Instagram apo hian followers hi ane chak view ni om takani hei tuna po hian nuai li le sing thum chuang lai hi followers hi anei to ni hei hi IG vela te puitling film huang kha alu chil donani ti aron release nuwa aron soi chuan huwa followers pung chakdan hi ti khanin tam takin makan ti hle bokani hei ti hianin asamalat kan ti te khatiang news media lian taka te po khanin an chhuwa choi maya engpon hi se he thil hianin he ta mo Mizo society thleng hianin ngong hi aron nei mayangem ti lai hiril waron langani chu comment thren khata te po khan ani Mizo ena kan comment ate po khan ani Mizo society aron ti dang lam mayangem kan Mizo Nula then khatte aron ti phok lek mayangem ti lai hi ngai tuana lut lo thei lawani like aron po sang hian kan Mizo Nula ten an zui mayangem only fan star chu kan nei nual to aron ti atuna nga chuanin Christian ram India po hian thil thei lo mo thil om thei lo nia kan hret te po hi om thei vek to sia tun ma zonga anti du lawang hetiang chu alom saruak overlutuk ang chi nen ain ang renga kan tiang chi po hi social media platform sang a hian mu tur thalak enge model ang chi hi atam to mai ni chu wang chuan sum tam tham dewe mo enge mo hat thlak lutuk lowa poisa kan lak lu theina tur ri kan hreta chuan hre po hi kan nei view to lawani bi then khatte hi chuan chu Mizo Christian in ti te po hian thil ni dan hi ni te po da lang chho viewa chu wang sa kan film khur te po angai view do na ni ti hi chiang renga ni zep thu cheng lawa tun ma kha chuan he tiang porn industry kan ti te khatiang huanga kha chuan mo kan Indian pui te po hian hriat tur le alu te tiang chi te mu tur te hi anwang view ni amaro chu ti hian ankal chho zela tun generation a chuan hei po hi mo aron nai hret ti lo thei ni lawa he tuna po Indian Assamese pakhat kha ti hianin nga alu chil rup don ani bulbera chon sum lenom sakna te mo khating ang chi ha thak box si lo kan ti don nge ni moi lo lam ni lo se khatiang du awanga lut kha ani ti lo thei ani lowa tuna Assam lampang aron nim nai ri chuanin he thil hianin kan Mizo mei chia then khatte a hianin ngong thalo hi nei lo ram sela ti mol moi hi ril waron langa chu kan in ngen halani han en zaw de lokila Facebook lampanga te po hian kan Mizo mei chia then khatte kan chim chin hi a theu neu view to lawani ti hi alang sar ro pui sia he tur kan mu te po hi ni he ta mi sang account sang atangin mo tu na kan huang chi ti she lem lo poisa mu na tur ani chuanin mani po ete kan tiang inveng zo me lo ka ti don nge ni khatiang khatam takhin om to tlat mai ni khatiang khan tu na kan huang khan arkita phukon Assamese ina alu chil mo khatiang industry huang te kha alu chil du mai na ri ru te kha tun thil thlenga tang hianin lo nei mayangem ti te kharil ru langa chu nei lo ram tur khan
kanin cha ani tuna kan hmu chin te pawh hi Christian nula mo Mizo nula pialama Christian kani pathian ring tu Isu ring tu mo pathian ring tu Christian kani ti te tan chuanin thilin melo top kho kani ti te hi kan hriat angai to heting ang hmu tur hi atam em mai ni chu wang chuan na kan du poisa kan du ni pon mo heting ang chi mo engemaw a thalo lampang ang chi thil ti kher lo hianin na tho tur hi atam ani kan tho za lo phot chuanin na tho tur hi tam tak omani ti hi kan hriat thar te pawh hi ngai viau ani mani taksa zor emo khati ang chi riru da ringot mai mo kati om tadang om chong hlai nem helam pang hi chu ka ban san theilo ani anuam ve thau boxi ha dam boxi chu wang chong kati deu tang tra ngai ti na riru de kha kan lo nei hitem ti la de kha mani in en fianan kan hmana ngai ani chu wang chuan hei nam dang kan ti te vai kan ti te pawh hianin Facebook lampanga Mizo nula Mizo mei che then khat sexy uchok lu duka in post thin ang chi te mo video kan nei chu ti khati te ron zuar tamai ang chi te wang hian Mizo nula fel tak te pawh hi an hmu kho bo pha thin ani ti te pawh hi kan hriat angai ani ti hianin Assamese lampang chuanin ti hian an soi se luya comment thin khate pawh han enula mo then chuanin asama ron le to re su iron le tani chuan itana thalawang ti ang chi te hmu tur tam takha omnuk mai ni ama ro chu ama du thanna lom kan chawm ani hleinem tia comment tok te pon oma engpon ri se ne an duwa an lu chil di chuan an lu chil ngai ta ila ama ro chu Assam hi mo Mizoram de na kanin nei zia te pawh kan hriat vekari noma khatiang ani hetiang ang news hriat tur an om le sia khan abik takin kan Mizo nula te hetiang hi chu lo tum ve re su ti la ya kha kanin ngen lom ani ole tu tu ma chuanin thil rap thlak tak mai om le tlat mai he kan thlir ho ve le do na mo afa te pathum kha apa kha na Pawngsual thin ron ti tlat mai arap thlak ani Mizo mi pui te pawh hi kan chikim to hle ni mo tual tha mai te mani fa te ma ti sen ngei pawh han Pawngsual talob ang chi te hre na pawh nei mi lawang chi te an tam viau to arap thlak ti lo thai ani lawa han soi fe viau po mo harani pawh ri se thil thlen dan te kan bi chho le do na nei ma chuan Mizoram chunga thil thing ngai lo thil thing pawh siung tu nei na phak lo u debidana Fanu te pathum Pawngsual chang kan dun di don ni rak ni nei lo thil thing Longtlai district at Cheng Fanu te pathum khoi khem thin tu chu vo in khan puwan lal en moya district and sessions judge Lunglei judicial district le special judge Bokso ni Bokchuan Bokso ek hnuaya thiam lo chantira kumsom ni pakhat tang tu le cheng sing khat choi turin la shem kumsang ni somni pani August nilia chuan Longtlai district kho pakhata nu pakhat chuan Longtlai police station FIR thelutin amale afapa kumsom palimi chu apasal chuan kuthlak in a vothin ti asoya asoi zel dana chuan apasal hian afanu te pathum kumsom pani mi kumsom mi le kumsari mi te chu kumsang ni somni khan a khoi khem ti soin kumsang ni somni pani April tha damdoi in a om hlanin alo khoi khem non le ti asoya police te chu atul anga malaturin angin ani ti chuan Longtlai police station case zialu ni in kumtling lo Pawngsual thu boy section 6 of Pokso Act le mi vo thu boy section 506 of IPC le kumsom porok noi lam Pawngsual thu boy section 376 clause 3 of IPC te zialu anita thilthleng hi child welfare committee CWC Longtlai le special judge Pokso Saiha te hriltel ngal ania thilti sol tu hi manni in victim te pawh hi district civil hospital Longtlai shroi ania medical officer chuan medical examination alo tingal boka section 164 CRPC mangin an thusoi record ani boka ti chuan an pa ber chu an pu ne section ate hian thil ati sol ngei nia hriat ani awangin court ma achung thu rel tura shroi ani ta ani rap thlak khop mai thil hi thei lawa kan ngai te mo thil enge
mizo in kan ti thei lawang heng chu em alom mizo Christian in ti te chuan in kan ti tan pom moi lo ve kan ti hi kan lo ti hre mi alawani ti hi achiang kal viau thin ani arab thak tak zet manifa te pathum han pong suala han khuai khem mai pi lama nu pui fanau te kut thak thin mo arab thak ti hian sai fia zo lo bani an Fanu te pathum hi anu padanin dotin Christy Maggie le NG te kan ti don ani hei he thil than na mun hi loi Longtlai district khoi lai tak nge khachu hret theilawa mun khachu Longtlai district ania ti chuanin video title khanin pu devita karon ti po kha ming tak tak ani lawa ma ro chu kan hret thiam zual le theinan pu devita ti ming kha title han karon dania engpo ni se a ming tak tak chu ni lawa a ming tak tak an lo ti chhuwa chuanin no pangte kha kum tling lo an ni sia apa ming tak tak lo man mangta se tu te emoni ten eng tin emoni afate thleng khanin an lo wa chui chok theini chu wang chuanin an ming tak tak kha man chi ni lawa I kum tling lo hi dan hian in a hum hal mani chu wang chuan apa ming po kha ming lem vo in pu devita tin a phuata ni court chuan thil ti sol tu chu an pu na te apom le pom lo azota apom lo thu in a changa ti chuan court chuan thu hre tu te a kota ani thu hre tu pakhat na pi Rebecca hi victim pathum te nu le thil ti sol tu nu pui ani a an nu pa hian kumsang ni pasaria anin neya David hi an chung ko ei zong tu ber ani a soidan chuan victim zinga upaber Christy hi sangni som pakhat February ni soma apianga adot tu Maggie hi sangni som pathum July ni som pasaria apianga victim no pangber NG hi sangni som panga June ni som panga apiang bok ani victim sangni le som panga no pangber kha pianga chuan he thil thlen hun lai hi ni kum masalok kum sangni le som ni pani nia chutiani chuanin ano pangber Pawngsual lai borvel pokhanin no pangber kha kum som pasari kum sari borvel ti nani rap thak tak zet tim upaber Christy hi kum thum mi lek ani lain apa nen sex an man thu asoya anu hian mak ati hlea apa kum thum le ka Fanu upaber kha alo khoi khem toni asala han zo chen chuan Christy chu alano pan ema wangin thil om se nei lo asoi mai ni in lo soi ve thunga April changni somhnia chuan David le Rebecca te nu pa chu anin hniala David hian anu pui hi kut athlaka ti chuan Rebecca chu anu le pa in lama tlanin kar ni vel awachama alo le hnu chuan nikhat chu victim upaber dot Maggie le Christy te chu in hawin Maggie chuan a u chu apanin an mudun ti asoi chu avashepa mak ati ema Rebecca I chuan afanu Maggie chu azot chiangta ani chuan apa in a u amut puilai chu amit ngeya a mu thu alo hrilta ti chuan Christy chu azot vele ani po chuan apa in amut pui thin thu alo hril vele ta ani Rebecca I chuan afa te chu an thil ti sola wangin meidila an tlak tur thu ashila heta hian Maggie le NG te chuan apa in amut pui thin thu soin anin pong ta ve ani April sangni somni pahnia chuan an nu pa chu anin haule ta Rebecca chu anu le pa in lama atlan le thlani vel awa oma alo le chuan afa pa upaber chu adam lowa Longtlaya in enkol turin Rebecca hian akalpuya kar khatvel an wachama in lama an no le chuan afa te hian apa in amut pui thu an lo hril le ta ani ti chuan Rebecca hian nula fel tak pakhat chu thilom zia hrilin engtiam malak chi nge ti in aberona chu nula chuan CWC lama kalpui turin thuron alo pe ti chuan afa te pathum chu CWC Longtlaya kalpuin CWC kai hroina hnuai hian Longtlai District Hospital victim pathum te chu medical examination nei an nita medical officer chuan Pawngsual ngei an ni ti chu alo hrilta ani ti chuan CWC ho tu tenen chuan in ron khomin FIR an theluta police te hena chuan Christy Child Dedication Certificate le Maggie le NG birth certificate te chu an thelut boka lelam ukil zona changin afa te Pawngsual an ni thu hi April le June sangni somni pani khan shema se August sangni somni pania FIR a thelu chau ti chu apoma
a pasal nen anin thena wangin dotin a pasal chu apu ani mayem ti chu pha in a pasal nen anin then lo thu a soibok ani thushatu panhina victim zinga upaber Christy hi sangni som pakhata apianga David chu apa ani thu asoya tuna hian Paul thum azirmeka longtlaya home pakhata a unau te pani Maggie le NG tenen anom mek thu heng pori se anu tang hianin rilu na du don khop mai arab thak thina ni tunlai kan chanchin thar mo kan news street hi Mizoram chunga po hian bon to khop mai na pui chho viau ri CWC kan ti te police lampang te abik takin chui zo sen pon ni lawani mo tunlai thil then khat hi chu atam em maya ni tin hianin thu boy exam nge lu tang ti te po hi ril ruaron langa Mizoram chung po hi apui hi ti hian ya soi fia zo lawani harap thak box zia mo relo te kan nga thale lawa hi an vain som ania ama hi upat lama parukna ania an unau zinga hian anu famasa pali te po chhertel anni asoidan chuan apa hian voi enge mazat amut puya apa ser amu thute apa hian sex aman pui ngeya na ati thute asoya thil thlen hun hi zan ni in anu lepa in hawanga anu ombo hlan ani thu asoya apa chuan he thil hi tuma hrillo tura vawin asoi chok ani vai chuan tha avo thu asoi bokani apa hian anu hi avothina chemte ten tha atum thina anu hna hian apa in amut pui thin hei kan ngai thak tui karinga khami kara lo tong ve sek kha in thla sunom ka te ni lo seng chuan in tlar tina khanin ron soibel tur ka nei ni amaro chu ka in zoom zela tunami bi ka roi chu kan soilo ka nga kha apa khanin anu kha kuta thlak thina chemte ten tha avo thina tia kha hei he pa pu devi tatimeng ming lema vuang khanin I thil makani shan lo gan ti te anga tan ka chuan he ta mi pa ngai dawin anu pui kut lo thlakin tual tha te chuan vo se chu pa chuan in anu pui chu tiang zona ti thin mole amma kanyo kan tiang amaro chu pu devi ta ero hi chuan thil mak shana ni lo achan chu afa te chunga athil ti kha arap thlak em awang khan ole kan ngai thlak chun zom leang thu asoya ti chuan anu chuan police ne na ashil ti soin apa in amut pui nung ber chu anu le u te longtaya damdo in anom hlana thil thleng ani thu asoi bokani voi khat chu anau Maggie nen anin hawa anau chuan apa nen an mudun thu chu anu hne na asoi tur thu soin anau chuan anu chu ashilta ani atia lelam okil zona zana athim emawangin apa ser chu amulo tite a unau ten apa in amut pui ti an threlo tite anu in bialpa ani tite homa en kol tu ten soitura an thrilang ang asoi tite le apa in Pawngsual lo tite chu avain apom lo vek ani thushatu pathum na hi victim upaber dot Maggie ani Paul thum azirmeka asoidan chuan apa hian voi enge mazat sex aman puya thil thlen hun hi anu omlo hlan ni in chuna te zana te ani thu asoya apa hian soi chok mi lo turin le asoi chho vai chuan atha tur thu in avo ti asoi bok ani lelam okil zona apa chu ni tinin achuak ti te anu in soi turanga ashila piang asoi ti te apa in Pawngsual lo ti te chu apom lowa thushatu palina hi victim no pangber NG ania Paul khat zirlai ania asoidan chuan a unau ten TV an en hlanin apa hian khoma sex aman puya na ati hle ti asoya thil thlen lai hian anu a om lo ti asoi bok lelam okil zona apa in Pawngsual ti chu anu in soitura ati awanga soyani ti te apa in Pawngsual lo ti te apa in sex aman pui lo ti te apa in a unau nu te pani sex aman pui lo ti te chu avain apom lo vek bok ani thushatu pangana hi District Child Protection Unit longtlaya protection officer ania ani hian victim te hi longtlai police station a shroin case ayo hna an baptisma certificate le birth certificate original te a theluta a photocopy chu case record da in original certificate chu alale le ti asoya thushatu pasare na hi longtlai district hospital medical officer ania victim pathum te hi meche police in abula aron shroin medical examination alotia abula anu soidan chuan afa te hi anin hawa
heta tang hian apa in afa te amut pui thin ti chu an soi choka ti chuan afa te chu amal malin azot fiata a ta chuan afa te pathum chu apa hian voitam tak sex alo man pui thin ti a hriat chhuat thu asoya medical officer chuan victim te pathum hi endikin an pathum hian an haimen chu a thler veka a thlerna hi a reito in a tharlam lo vek ania an haimen thler ti lo chu an serpul vela liam dang mu ani lo thung ani thushetu pakona hi case IO ania miche police officer anom lo awangin case hi akuta da ania korta thelu ani ma a case chin felngai om zong zong te chu ani hian a khai khom vek ani police chiang zokin na kena kan clear le tura pongai taila ama athisen na tanga chuang nge ni om sia mo aboi thak rap thak ani mizo te po hi kan in dei zai ve viau to chu ti rualin hun dang lam tak hi chu an thleng to ani ti lo thei hi ni lawani enge ri ru lo lang ve mo han sai fia po hi thiama har ani arap kha khop mai ni mudan kha komina la mahalo soi ve ulana kina enge chiang zokin kan la ta lang le tura pongai ta ila rap kha khop mai soi thiam po har ani in lo thai lang ve le don ne